No kwasem say your time for no be ye bia no your time for no be hye bia no menu mienu ye wa nije awurade mo me se ye woden ye wa nije ni ahoto awurade mo Psalm 107 verse 1 to 3 na osina munna urade ase na oye na do ye wo hoda ma wana urade age wo no enkasa na waje wo afira huhia fo nsem ene eye brada ojifo obosebe no obesise ni na chino ya de toso edu nwotwe emfempem yenu ne adonu numu nie yema wachemu wakwaba about the best morning show in town Anidaso Wɔhɔ Obia Medin Edi Nhyiraba Kwadwo Sammy bi no betena kwapem nondu Imagine your power pack pa Edi kan do wase da messages ne bedi kan pa Oh WhatsApp messages ne so anasa WhatsApp airlines ne so 0593 406565 0593 406565 Mesa ka say demo Facebook no so DLFM 106.9 Ehwana monso ase the messages na baji nyina kan ka dia ma o Shedusa no panya me nkwara me di dwumade Senior technician on duty Yes, senior Zikibi DJ Zikibi na bobe chido mano pay On the chinchima fideni from mama me Onu crash na ko pay mo Facebook kusuma dwumade wunya bi na wa hwe abe for 10 tan so Ebese bia homatofo no Na wodo waseda no de aba Waka tamsen sembe na betodwa Ebedo masukwa kenkan nyina de mo anopai Anopai so ebedi nko bebere na ofia na musei Nene mama obre pa ma wonso waka wadwen Wompotem de na ekoso a eha opa De na etete wompotem Debia mama wakwanya ma wonso watumi aka wadwen anopai odwumade yi so Menso de haba no menso meka madwen na wonso waka wadwan no pay na Endra Tantra Hill eja to honom ne beko odum judgment ekonfo judgment eko no empanifo ne nchen Ghana National Fire Service e beko empanifo nchen makọ godin command no pay se de na ko fe ja ne de baaye
Echa padia do do se na ahwere e watantra hwe potem honom. Ba kudi nkomo pa honom pa. Ya basanso kopem okumase asante matanum. Nanu mu se eye council of state abato no. Wonom de ana no atwa mu mantumi anto. Endra dana moto aba no. Na husunsanso na kosi sen. Baka kwaji mu nkire mu okumase no pay. Tano pedi ya kanisa twidi ampo Nyankopon wo ma ya dawase o. Ebise onkuto na wo ye kronkron. Onkuto na wo safata sa no pay kanfo wo. Ne ye okese no pay. We say good morning. I see we are listening to you all the way from Boga Zariwe Asante one. I see on it Madam Tani. Any abusia phone in another Nyankopon no pay. E won kwane homa brode hu wonom. Asante one no pay Nyankopon won shira pa. Wesi me den Nyankopon ase pa. Sa de package ya teme. Na wudi muni mabusu nyina nso ye da ho ate ase. Na enkwane mojade emu afuru sane. We Efre Richard Meno. O de free betire eye soja line. Sina no pa Nyankopon shirawo. We say good morning. Thank you, Jesus. We ye free set Sakuma don chain. Blessed and opeshe ye. We say good morning, Nhyiraba. Thank God for what He has done. Amen, 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 amen. We every coffee manchain. Or the free ashama in Damon City. Sina no pencha ke sian koma coffee ba. We say thank you, Lord. Amen, amen, amen. What fire the free teshi. We see God has done it again. Oh, we every piano and change with the free Tama New Town. I say amen. We see Father, I'm so grateful. Amen, amen, amen. Me fear the free Tama Community 10. We say good morning. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Augustina Kofi. Or the free Tama Community 11. Ghanaian pom say.
We say good morning. Thank God. Amen. 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 We if you are brafa tinchen. We say good morning, DLFM. I say thank God for my family. Or say or the Kobe or the free malam. So do na a friend is an English man. We see God is good all the time, and all the time God is good. This is Richard Ahe, alias DJ Ghanaian inside which station? DLFM and next. I know James say keep it up, bro. Sina no penya minshira pa. Na me gidi say which station ho na mo de. And na me wonti Ghana fo nyina tie yen. Ya minshira pa DJ Ghanaian DLFM and next. We say good morning, Auntie Melly Tongo mom. I say amen, amen, amen. Mami ko Facebook on so. We are Santi Joseph. I say good morning. I say dear, I thank God for my life. Amen, amen, amen. Editor entry. I say good morning, thank you, bro. Thank you, Jesus. We if Anita Dakuman. Yenya ba Monica Sare. I say good morning. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Okay, live all the way from Germany, Dortmund. Madam Monica no penyanko ponchira pa. Wasti Madina. I say wonderful God. Good morning, Nhyiraba senior mensu me chiapa. You bet me a friend now so that's done the aba. I was 053 4050199 053 4050199 and 0593 406565. Hello, good morning. Morning. I have for dinner be akasa free. I friend Santo. I don't pay my sedan enko. I don't pay the yanko masi. For my the football to answer. Then I say, yes, more the. Amen. Yamisha pa. Hello, good morning. Be pacha ho mani twetwasi o gina kakra mi senior. Hello. Yes, senior. Who would dinner be akasa free? Yes, I'm piano now. Senior piano no pay man asere nko. Now no come up by big. Amen. Hello, good morning. Pacho, good morning. Senior, we didn't be akasa free. Section bada akoko kujiji droga nkase fedu Christian region. Oh, champion no pay masedan nko. Ya danyame ase. Ewo nenso ehumobɔ ne bambɔ ne akyɛde ya ɔde adom yɛn a yɛn kwa ka asefo nkwa ho. Meda na se ema wiasema na ɔman Ghana. Ɔman pɛn na aboafo no nyina meda na se ema DLFM adwuma efun kankankra ne Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Amen. Amen. Hello, good morning. Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Ta kwadia tema community 11 and pay man asere nko. Good morning. Good morning, champion. Edanyame ase anopei. Sewama adepa achi. Na boni bia yanti atika boni bia. Yedana se. Noni mabushia. Edanyame ase. Ewo Yesu Kristo dimu. Amen. Amen. Hello, good morning. That's it. Hallelujah. Where the new town? Aha. We are Miami. That's a flag new town. Mali is an pay Macedonia.
ye de nyame ase wa se de yenkwa ne ahome akyɛn anopa yi a yenkwa na ye yenkoma nsuo enuane nhoma ne abosom yidi ne be kan fo na anopa wiane anajo na dum ti amen amen. Hello, good morning. Morning, Asoroba. Auntie Maggie. I say, Sanyo. Iya mi adom na unswe. Adom ni ahwe yi o ya ho ye pa. Ya da nyame ase Auntie Maggie no pass da ne ko. E ma wote asefu Nyankopon. Ono no wan hwe yen so ye da so fo wanya ne ye bresim. Aho me nkwa ho me aguye mu a na ya sedan kuto ne da Awurade ase. E ma wo ne wabusuya. Adi ne na busuya. Baby dia Roman father wo ne da Awurade ase ma na kra. Me da Awurade ase ma wo ye adwuma ho nyina na na adwo ase kene na pamfo. Na me sira wo bibia no nto mo nkwa na mama ho. De o my Ghana na me yesane abehwe yen. Wa bia ne han fefato yen so. Wa me ante atenka bone a na ya sidan kutu. Emu mofra youth empanifo. Me do bibia ase a driver for kontupo. Na me mo bibia ho banfa ne nkomra so dwe madumti. Amen. Amen. Hello, good morning. Praise Opa. Hallelujah, Kofi Mashama Damosiri. Opa onime. Opa bacho awapomo e. Nyame adom sini ametia popa. Ede nyame ase. Dedi ka yeda ebusuafo eni DL, ebusuafo nyina eni DL workers for nyina wete ade yeda wase. Se wa ma opan bo ene onhwe super share so ene wataban odi akata ye so enda no pe se hu han na asida na edrema amen wopa amen men so ne nyame ntena. Hello, good morning. Morning wofa ahofe odi na bia kasa free the friend me to say am kasa free ma sisi ano pe ma asida ne nko na pe shema bi da ya boduma be ka chewa do so ye da na se enya anape no bibia na wanya sa we hu adekire so because we be radio no papa ya no so we say omba no hu ba man no ga kan sa so no to bia we sanita na dum amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, Nhyiraba. Senior odi na bia kasa free What's the media wo kore? Nyame adom champion. Ede Nyankopon ase. Ede to fu Nyankopon ase. Awon mo bro nyine. Therefore nyine, bambo nyine. Nyankopon ni tumi so cha obontam no. On ede Nyankopon ase, ede ma no. Ede Nyankopon ase, ede ma Livi New Town. Na mi jira no nya na kasiye. Mama so asarbuchi majo last stop. Ono so mi de nyame ase. Ede ma nekra. Mi de nyame ase. Na oyi na de waka. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Senior odi na bia kasa free Pate feminat mi kasa fi akrama. Mesanat akraman. We dia mi die mu. Aya ka kira kama fo se me che o mu nyina no pe why. Pate yo mate. Ano pe ma se dan nko. Mi da Nyankopon asise no pe ade atimi. Mi sole me hu mi ma mi ni nyanu mu nyina obi ati ase. Mi da Nyankopon asise emu bia. Amen. Hello, good morning. Good morning. Ahofe odi na bia kasa free ya fami awenya abrame kasa free Medina Doku awenya no pe ma se dan nko Danyame asise wa ma de party e ne me mani me busia Lumba busia nyina DLFM busia fo nyina Danyame asise se wa ma de party e wo Yesu dim amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. Senior odi na bia kasa free I'm a kasa free tema come to 5 the ben. Mr. Ben no pe ma se dan nko No pay saya sama kualega telemakasi sama Tuhan Yesu Kristo. Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, sir. Senior odi na bia kasa free Richard Menu in Betty Suzana. oh champion ano pe ma se dan nko Oh, the radio set and Tuesday. Or the Ibakum after a mammy, the
medanya me ase eni mebusu nyina Ewurade ase amen Hello, good morning. Good morning, Eda. Senior, we didn't have a free. The same Isaac, we got free. I'm here, Katamaso Road. Brother Isaac, I don't pay my sedan and cool. You're the coupon. And you to need this year, say, I did me, Nammy, who were Nimuniano Pambo Suya. The Yanubeka say, a Radiwaya, dear. The Quakodane and Nimi also share. If the same Dynamada, I'm sorry, never the Abassa. Damiso. And I know Paisa Tias in a one qua, the Catcher and you yam ni accident Kennedy. The Danyamiasi Eddie Madiudo near Safu, Pentecost. The Danyamiasi Eddie Ma, sorry manning in a Mimba, Mama Rita, Kingdom Wed, and now sorry manning in a Wafauni Yamini Juma, Yamisha. Yamentina. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Senior, didn't have a free. Open Casa, Omahini. Omahini Casa free. And pay Yabada or what they ask for Papa. Na do ya so. Ya shede ya nyaya mena. In fact, oyami fata to da Papa. Na DLFM Yabada masin ko so no. Pressure no so. You're sorry if you can tell so I said the better and you have to cry as I'm for. But I'm so much me kaka I am it me there and you say. Yanko point sham of our can say only a minute. Beso be da se pa senior one Yankopon and Namame. E besra se da no na me yemre nti. Ye de ne nyina besi na afia no pay nkoma hodo da ho no bo no. Ya hwe ne ye de ne nyina e de asom ano pay. It's official. DLFM 106.9. Oh, Semina, telephone me bien. And come up to my dingo. Okoyacho, Nitsene Gacho. It is any travel comedian, my baby, my friend. And I come up to my boss of my casa. I can hear me in there. You know about the drink on my kitchen. Oh, Semina. I know my true for you. Made a referendum. My dingo. Yeah, casa. Now I see what I say. Hello, hello.